Kanglei Pauthang miing tabiriba singbu taramna oksari ngasi phongkiba tongan-tonganba pausi singda yaukhiba amadi social media da phongba maru oiba paukara sandokna pijari hanbada laikhidraba muslimgi Abdul Qadir gi misida haktengnana chenabani haiba Arambai Tengolgi 27 Unit Commander Longjam Khaba Yumnam Huidrom Makha Lekaida Leiba Mioi asi Police surrender tauragani haina mahaki social media post taurakre hairi Maharaja Chana Jauba Laisembana Mahaki Facebook account da asumna post tauragli madudi Swaidana ngari thum morok yenabagi khanari asomdana World War 3 haugadorobara kainom taure makoktagi nongna haubanabu phadoi male haina asumna nungaitana post tauragli Makha tarakpa pauda Myanmar border fencing tawbagi matangda ansamna naga area da leiba lengaki office sing thong lonsin bagi khungjang ngasi dagi changsinba haurgadawri Free Movement Regime FMR lokhokiba amadi naga area da Imaginary line da ngamkai sambal khabagi thabak chatarakpagi mayokda All Naga Student Union Manipur ansamna naga taba district singda ngasi dagi numit mangani office sing thong lonsin bagi khongjang changsilagani haina lokthokre tha asigi tara tarukta Senapati district headquarter da leiba ansamgi office da pangthokiba presidential council mifamna lokhiba warepna naga area da leiriba lengaki loisang sing ngasi June kulumdoi dagi hauraga tang 18 phawba numit mangani thong longsin bagi Kongjang Sangshin Gadabani, Numit Mangani Sangshin Gadaba, Kongjang Asida Ansamgi, Constituent Body Sing Amadi, Unit Singna, Mapung Pana, Tong Long Chin Bagi, Kongjang Asi Sangshin Basu, Sangshin Nabasu Kangan Kre, Ansamgi, Maikaidagi Kongjang Asi, Sangshin Lakpa, Matamda, Pamdaba Togdok Sing Tolakpada, Madugi Daita, Center Amasung State Langana Pugadabani, Hidagli, Loinana, FMR Loktokraba Matung, Namkai Sambal Kabaga Mari Lainaba Polam Sing, Pusilakpa, Supply Toba, Storage Ki Tabak Putok Pusin Toba Amadi, Tikagi Tabak Punamak, Kudakta Lekpadabani, Hainasu, Warning Toukhre, Karigumba Wapam Asi Tawaidana, Makatana, Hariba Tabak Sing Torambat Thangnarabadi, Maduda Thorakpa Sing, Masamasana, Madugi Tekchak, Pujagadabani, Hari, Saliba Tha Asigi Han Chayoldasu Ansamna Naga area da leiriba government office sing thingjinbagi khongjang changsinba laikhrabani Ansamgi khongjang adu Naga Mahiroi Lup Sing amadi UNC na mapung phana sogotkibani Makha tarakpa pauda laikhidrabi nganthoigi hakchang Imphal da purakre Imphal International Airport ta miyamna ikai khumnaba utkre tha asigi tara nithoi da Ahmedabad Airport manakta Air India gi plane ama kaibagi tawdokta laikhidrabi Crew member Oikibi, Thobal Awang Lekai dagi Kongrai Lakpum Nganthoi Saramagi Hakchang, Ahmedabad dagi Indigo flight Puraktuna Ngarang Nungtil Pung Ama Minitara Rom Tabada Imphal da Thunglakre, Laikhidrabi Kongrai Lakpum Nganthoi gi Hakchang, Thunglabaga, Airport Authority Amasung Manipur State na Sinduna, B. Tikendrajit International Airport ta Laikhidrabagi Thawai Yaudraba Hakchang da Miyamna laikatuna ikai khumnaba utkre ikai khumnaba utpa aduda laikhidrabagi imung manung Lok Sabha gi MP Dr Bimol Akoijam Khangbo Kendra gi MLA Okram Surja Kumar Chief Secretary Prasan Kumar Singh DGP Rajiv Singh Senior Police Official Singh Airport Authority gi staff Singh Kokomi Arambai Tengol yauna tongan ba lup singi miyoi singna sarok yaki tungda laikhidrabagi Hakchang mahaki pongnapam Thobal Awang Lekaida aroiba mathau mangam pangthoknaba puki Imphal dagi Thobal phawba chatpagi lambi paringda tongan ba paring singda lambigi mataida ngaiduna leiramba miyoi singna laikhidrabagi mafamda laikatuna ikai khumnaba utki airport ta pangthokiba ikai khumnaba utpagi thorom aduda saruk yakiba MP Bimol Akoijamna honglakliba malemgi saklon asida haurakliba miyoi singchu saruk yari haibadu nganthoina mayek sengna takli masimak chakthokchaningaini nganthoina manung matam chadana laikidaba asimak nungaitaba phawi mahakna laikidaba asi aikhoi pumnamaki achauba mangjabani haiki Chief Secretary PK Singh amasung DGP Rajiv Singh nasu Ahmedabad tagi London damna paikigadaba Air India gi plane kaibada Manipur dagi nupi macha ani yaukiba asi thamoi sokna nungaite makoina hinglingai matamda miyoi kayagi thawaibu kannabachu honaramkiba asimak thagatpa phongdokladuna makoi anina laikidabada imung manunggi awabadasu saruk yari haiba wafam phongdokhi Ahmedabad plane crash da laikidaba singi interim compensation piba haure Tha asigi tara nitoida Ahmedabad International Airport dagi London damna paigadaba Air India gi plane kaibada laikidaba singi imung manungda interim compensation oina lupa lakh kunmanga piba haure haina airline asigi maikei dagi phongdorakli makata na hairibana laibaktiba thodok aduda
मरम ओइरगा पुकनिंग वाखल लेताफम खंगदना लैरिबा लेखिद्रबसिंगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा क्रोमा काउंसलिंग अमसुंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट पीनबा अहमदाबाद साइकोलॉजिस्ट अमसुंग डॉक्टर कया डिप्लॉय तौदुना थमले इंटेरियम कंपेंसेशन ओइना पीरिबा लुपा लाख 15 की सेनफम असि था असिगी कुंदगी थादोकपा हौकिबने अमसुंग लेखिद्रबा विक्टिम अहुमगी इमुंग मनुंगदा सेनफम असि खुचिनकिबा लैरे मसिना खुदकी ओइबा मथौ ताबसिंग सिजिनबा यारगनी इंटेरियम कंपेंसेशन ओइना पीरिबा सेनफम असि एयरलाइन की पेरेंट कंपनी टाटा सांस ना लाउथोकिबा लुपा करोड़ अममंगी कंपेंसेशन अदुगी मथक्ता पीबनी एयरलाइन असिना सेंट्रलाइज हेल्प डेस्क अमा था असिगी 15 दगी हांगदोक्तुना थमलिबा असिदा लेखिद्रबसिंगी इमुंग मनुंगना इंटेरियम कंपेंसेशन की सेनफम असि क्लेम तौबदा लाइथोक हलगनी सिंगल विंडो सिस्टम दा डॉक्यूमेंट सिंग प्रोसेस तौबना विक्टिम सिंगी इमुंगदा कानाबसिंग असि मतम इचंग चंगदना सेनफम सिंग असि फंगनबा ngamlagani हाइना एयरलाइन असिगी माइकेदगी फोंदोरकली हेक ताबदा यामना नुंगाइतबा पाव अमदा कैखुदा नुपी अमा मंगक्समदा थांगना लेनबदगी लाइकनबा ngamdana लेखिद्रे पुलिसना थिजिनबा हौक्रे मपुरोइबसु फागतख्रे यामना तुजुंगनिंगाई ओइबा थौदोक अमदा ngarang ahing nongyaida इम्फाल ईस्ट की पोरोमपाल पुलिस स्टेशन ना कोनबा कैखु मुस्लिम मनिंग लेकाइदा लैबी सीमा साहानी मपुरोइबा मजबूर रहमान छखंगदबा मियोय अमना इमुंगदा चंगलक्तुना मखौरीदा थांगना लेनबदगी लाइकनबा ngamdana लेखिद्रे हाइरे प्रेसना फोंगबा पावगी मतुंग इन्ना थौदोक अदु अहिंग नोंयाई मतुंग पुंग 12 मिनिट निफुरुम ताबा मतमदा मसक खंगदबा नुपा अमना सहीनाना लैरिबा का अदुदा चंगलक्तुना मखौरीदा थांगना लेनबदगी तुंगदा सोकलबा सीमा साहानी पैलेस कंपाउंड लैबा कृपादासनी एडवांस हॉस्पिटल दा लाइकन ननबा पुखलकपदा डॉक्टर न सीरे हाइना लाउथोखिबगा लोइनना थौदोक असिका मरी लैनना पोरोमपाट पीएस ना एफआईआर अमा रजिस्टर तौखरे मिसी असिगा मरी लैनना पुलिसना लोखटलबा थबक थौरमसिंगदा मतेंग पांगनी अमदी मिहाटपा अदुबो अथुबा मतमदा पुथोकपिदुना मतिक चाबा चेराक पिबियु लोइनना जेएसी अमदी मियामना मिहाटपा अदुबो पुथोकनबा होनबदा चंगसिलकपा थबक थौरमसिंगदा मांगजिल थाना सरुक यागनी मिसी असिना चेनबसिंग अथुबा मतमदा मरी लैनबसिंगना पुथोकतबा तारबदी जेएसी गा पुंदुना अहेनबा खोंजंग कयासु चंगसिलकनी हाइखी अमरोमदा मिसी असिगी मतंगदा इन्वेस्टिगेशन चथनबा सीमा साहानी की मपुरोइबा मजिबुर रहमान पुलिसना फागतख्रे लोइनना मणिपुर पुलिसदगी फंगबा पावदा लेखिद्रबी सीमा साहानी मंगक्समदा थांगना लेंदुना हालंबनी हाइरी मखा तारक पावदा मणिपुर नोम खक्तदा मियोय 38 कोविड पॉजिटिव ओइखरे मणिपुर की ओइना ngarang फावदा कोविड 19 के अपुनबा केस मसिंग 132 सुख्रबा मतुंग नौना मथंग मथंग टेस्ट तौरकपदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 38 थेंगनखरे अनोबा केस 38 असि हापसिलगदी मणिपुर पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग 195 सुख्रे आईडीएसपी दगी फंगबा पावगी मतुंग इना नौना पॉजिटिव ओइखरबा मियोय 38 असिगी मनुंगदा कुनिपालना इम्फाल वेस्ट दगिनी अदुगा केस अनीना इम्फाल ईस्ट दगिनी अतोपा केस अहुमना थौबाल डिस्ट्रिक्ट दगिनी अपुनबा 38 असिगी मनुंगदा नुपी 19 अमसुंग नुपा 3 यावरी पॉजिटिव ओइरिबसिंग असि मसागी चही 19 दगी 39 फावबगी मनुंगदा लैबसिंगनी थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पावना हाई मणिपुर कोविड 19 पॉजिटिव की मसिंग वांखलकलिबसिगी मरु ओइबा मरम लंफेलदा लैरिबा नर्सिंग कॉलेज दगिनी कॉलेज असी दगी मियोय 13 पॉजिटिव ओइरे हारिबा कॉलेज असिगी महिरोइसिंग मपान थोगंदना मथौ तोगंदना आइसोलेशन ओइना हॉस्टल दा थमली हाइरी अमेरिकन सिटीजन सिंह मणिपुर चतनबा यूएस ना एडवाइजरी इशू थोखरे मणिपुर हौजिक ओइरिबा हिंसा अमसुंग क्राइम थोपना मसिगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा कया लैबना मरम ओइरगा इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट अमा ओइरिबा मणिपुर अमेरिकन सिटीजन सिंह चतनबा यूएस की माइकैदगी एडवाइजरी इशू थोकिबगा लोइनना करिगुंबा चटके हाइबा तारबसु मांगजौनना यूएस अथॉरिटी दा अयाबा लौगदबनी हाइरगली यूएस की माइकैदगी इंडिया की ओइना अपडेट एडवाइजरी इशू तौखिबगा लोइनना इंडिया अमदी लेवल 2 एक्सरसाइज इंक्रीज कोशन ओइना थंबगा लोइनना नॉर्थ ईस्ट रीजन असिदा मतम मतमगी ओइना सेफ्टी अमदी एंटी एग्जिट कंडीशन सिंह रिव्यू तौखिबगा लोइनना मरी लेनबा अकनबा वाफम सिंहसु थमखिबनी एडवाइजरी अदुदा मखाताना हाइरिबना
नौना इशू तौखिबा ट्राइबल एडवाइजरी अदुदा मणिपुर असि हौजिक हिंसा अमसुंग क्राइम कयागी अकीबा कया मायोकनबना मरम ओइरगा अमेरिकन सिटीजन सिंग मणिपुर दा चलोइदबनी मणिपुर दा कांगलुप की इरांग थोकपना मरम ओइरगा पाक सना हिंसा यावना कांगलुप कयागी मियोइसिंग लांजेनरिबनी मरम अदुना अमेरिकन सिटीजन सिंगना मणिपुर दा चत्रिंगेगी मांगोइनना यूएस गवर्नमेंट दगी मांगजोंगना अयाबा लौगदबनी बॉर्डर स्टेट ओरिबा नॉर्थ ईस्ट रीजन दा अमेरिकन सिटीजन सिंग चटपदा मरी लेनना एडवाइजरी असिगी माइकेदगी रीजन असिदा टूरिज्म गी अमसुंग मतम की ओइना थोकपा हिंसा की थौदोकसिंग रेस्क्यू यामना लैबा रिक्स यामना लैबा मरम ओइरगा ट्रेवलर सिंगना मखोइगी मसिगी मतंगदा कुपना खंथबा मथौ ताई एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप सिंगना पब्लिक सपोर्ट सिस्टम मार्केट अमसुंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगदा बॉम्बिंग तौबा यावना हिंसा की थौंग कया अमसुंग मतम की ओइना चथै सिक्किम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश नत्रगा असम मिजोरम नागालैंड मेघालय अमदि त्रिपुरा की कैपिटल सिटी की वांगमदा चटके हाइबा तारबसु ऑफिशियल सिंगा मांगजोंना यूएस गवर्नमेंट अयाबा लौगदबनी हाइरि चखंगदबा सिंगना नौरेम थोंगदा शक्ति लेबा आईईडी अमा पोखाई हलमले ngarang numit yung matung pung ama minute raum doi rom tabada Imphal West District ki manung chanba uripok naurem thong yumnam leirak lane number 7 gi changpham da leiba maira sang ama gi manakta remote control health grenade IED ama pokhai halamle adum oinamak laibok phabadagi thodok aduda kana amata asok apandi yahok khidre hairi thodok adugi matangda presna phangba paw gi matung inna IED adu .36 ki high explosive hand grenade asina anina explosive oina sijinaraga semba IED bomni hairi IED pokhaiba matam aduda hariba mairak sang adugi manakta CRPF ki personnel kharasu duty tawduna leirami khangawdana bom gumba ama pokhaibagi ahoba makhol tarakpadagi mairak sang adugi makhongda yenglubada hand grenade ama pokhairaga manakta स्प्रिंटर खरा तादुना लेरंबा तेनकी मदुना मैरा संग अदु सिक्योरिटी पर्सनल खरना हाइगतुना येंगलोबदा हैंड ग्रेनेड अमसुंग बैटरी चार्ज सेट का लोइनना लेरंबा तेनकी बनी आईईडी पोखाइबगी थौदोक अदु हेक थोकिबगा इम्फाल वेस्ट की एसपी KHS शिवकांता मणिपुर एंड नागालैंड सेक्टर CRPF लांजिंगी DIG प्रेमजित यावना मकुक थोंबा ऑफिशियल कया मफम अदुदा लागतुना येंगलमखी अदुबु थौदोक अदुगा मरी लेनना कना अमता असोक अपंदी यावकिदे हाइरि मैतैदे इसाना इसाबो ngakjaba natana atopana ngaklagadaба leite haina megenna phongdokre मैतैदे इसाना इसाबो ngakjaba natana atopa kanana su ngakadaba leite haina UNLF की फॉर्मर चेयरमैन RK मेगेना फोंदोकरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हाई कैनल मयाई की लोकोलदा मसा की लोफम द लो सुदुना लेरिंगैदा कुकी सिंगना नोमैना काबलकपदगी ओइ थंगबा मकुता नोमैना पानबदगी सोकिबा निंथौजम बिरेन की लोइनबी निंथौजम ओंबी इनाउदा पीस कमिटी कंगलेपाक मणिपुरना अंगंबा सेलगी मतेंग पीबगी चटपा खोंगचट अमगा मरी लेनना RK मेगेना वाफम मसी फोंदोकिबनी खोंगचट अदुगा मरी लेनना निंथौजम बिरेनबु नोमैना पानखिबा मफम अमदी कुकी टेररिस्ट सिंगना नोमै कापलकपनी हाइबा हाई कैनल की मफम अदुदा हक्तेंगना चत्तुना येंगसिनखी पीस कमिटी कंगलेपाक मणिपुर की मरु ओइबा थौमी सिंग यावना चटखिबा खोंगचट अदुदा RK मेगेना मखाताना हाइखिबदा खुंजा सिंगना हाइबगी मतुंग इन्ना लाइबक थिबन नुमित अदुदा मथौ तौरिबा SSB सिंग अदुना कुकी तमना नोमै मरु अमा फावबा कापखिदबा हाइबसी ताबदा अदुकी मतिक चिंगनिंगाई फावी कांगलुप अनि असिबु कंट्रोल तौनबनी हाइदुना लेरगा कुमहैगी मतोगुम येंगदुना लेबा हाइबसिगी वाहन थोक यामना लई कुकी सिंगना लेरिबा खुलदगी मैतै सिंगना लेरिबा हाई कैनल असि फावा सिक्योरिटी ना ngak chenba मफम अहुम लई हारिबा सिंग असि लानथोकतुना लागलगा मैतैदा नोंमै कापलकपा हाइबसि मनुंगदा करिगुम्बा अमा लेरे हाइबसि मियामनासु खंगबा मथौ ताई हाइना फोंदोकी मखा तारकपा पाउदा लमदम असिदा थोकलिबा इरांगसिंग असिगी वारोइसिन पुरकलबा मतुंगदा मियामगी लेंगाक सेमनबा होनरी हाइना अरुणना फोंदोकरे लमदम असिदा मियामगी मिहुना सेमबा लेंगाक अमा थंबा ngamdabana मियाम खम थेंगना वानरे अदुम ओइनमक लमदम असिदा थोकलिबा थौदोक वाथोकसिंग असिगी वारोइसिन अमा पुरकलबा मतुंगदा मियामगी लेंगाक अमा सेमनबा सेम सादुना लेरी हाइना वांखै केंद्रगी MLA TH अरुण कुमारना फोंदोकरे MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंथंग मखादा
साखिबा न्यू चेकोन कम्युनिटी हॉल ngarang MLA asina haunabi matung inna sangaduna miyamda khusinnabagi thoromda wafam asi phongdokladuna makhatana haikibada miyamgi miyut singnasu miyamgi lengak ama lingnaba center gi luchingba singda taksinba leptri miyamgi lengak ama lingba haiba simak mihut singi apambani haujik lamdam asida thokliba irang sing asigi waruchin ama puraklaga miyamgi lengak semnaba sem saduna lei amaromda mi ka hena yamkalakpa amasung yum kungna tasilakpana maram oraga thodok wathok kaya tholakpada thodok thokpam leitabadagi miyamna kudong chadaba kaya mayoknari masigi yenglaga kendra asigi hanagi MLA na sahaba huramlaba community hall asi atenba matamgi manungda ahenba paisa sing thadaduna mapung phana sahaba luisinduna miyamda ngasi khusinabagi thorom asi pangthokpani community hall asi new chekon khaktan natana akoibada leiriba miyamgi oinasu thodok wathok sing tholakpada masigi kanaba adum phanglagani haiki Kashmir amadi awang nongpoki lamda terrorist singi haurakpham mapung phana khangdoknaba honari haina Amit Shahna phongdokre Bharat Sarkarna terrorism gi mayokta paikhatpa thoksilda kaidaunungdasu akhakpa thamloi Kashmir amasung Naxalite terrorist singi leifam loinana awang nongpoki lamdamda terrorist gi haurakpham mapung phana khangdoknaba lengangna kanna honari haina Union Home Minister Amit Shahna phongdokre wafam asi Amit Shahna Engraji gi pause amaga unaduna wari sanaba matamda phongdokhibani Amit Shahna hai Bharat asi khwaidagi saphaba amadi khwaidagi aphaba lebak ama oibata natana malemgi lebak kayagi amata ngairaba sel thadapham amasu oiri Bharatna aron athup leitaba thoksil thorang chanaba amasung pochei leisinduna sijinnaba mi yamna leiba lebak abani hainasu phongdoki Amit Shahna makatana phongdokibada Bharat ka Pakistan ga taunaba Indus Water Treaty kedaunungda amuk hana chanahanba tauraroi Rajasthan dagi Pakistan tamna cheleba isingi ahenba saruk adu khaidoktuna Bharat lengangna anoba kenel ama semlagani haiba wafam phongdoki Makha tarakpa aroiba pauda geopolitical tension na thabak mafam singda chauna akaiba pire Middle East da kudong thiningai oiba mongda lan soknaraba matung amasung malemgi tongan ba mafamda chauna ungkhanarakpana maram oiraga mapal lebakta thabak tawriba India macha singda achobo chaitheng ama pire report amagi matung inna India macha singna thabak tawriba thabak tawpham mafam chada humpu humdoida company gi mapu singna staff masing hanthahanba natraga matam khara thabak lepnaba thorang lokhatlakle hairi HR Services Providers Genius Consultant ki report ki matung inna hai mi tarani thoidagi horaga June 3 phawbagi manungda tungan mafamda thabak tawriba miyoi lising aniga sumna taruki mot lobada malemgi hojik oriba phibam asina maram oraga thabak mafamda chauna akaiba pirakle haiba mayek sengna khangba ngamkibani haina pawasina makha tari Hatopa makataba pauda lebak kayana Israel amadi Iran gi lan lepnaba taksilagli Israel amadi Iran gi marakta choknariba lan lepnaba malemgi tungan ba lebak kayana appeal tawnaragli United States na nongthaktagi attack chathaduna Iran gi yamna maru oiba nuclear site ani amangata thon khraba matungda malemgi ahum suba lanjau thorakpa yai haibagi chingnaba leibadagi tungan ba lebak singna mari leinaba singda mapung Pungning Patharaga Yasinnaba Puraktuna Lal Lepnaba Thorang Lokhotbiu Haina Appeal Tokibani North East da Pukiba Khulai kaya Bihar da Marangkaina Yolamle National Investigation Agency na Lokhotpa case amaga mari leinana tigatpada awang nongpok lamdamdagi pukiba Khulai kaya Bihar da Marangkaina Yolambagi khudam mayek sengna phangba ngamkhre Nongmei lalonba miyoi marigi mathakta NIA na charge sheet file tawduna makhataba investigation chathabada awang nongpok lamdamdagi masing yamlaba khulai sing puraga Bihar da yolamba thengnakibani